Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Managing bubukod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nadamag mo ka din nga dakanumat kaya mon kayan ayat ni Jeffrey nga anak ta. Awan maramidan ta, ta karbengan na ta. Ngem, masapurasaan ang mamirmiraot ti asawain na. Day tangarod ti pakasurunak. Sigod kano akaadalan ng anak lang ti tagaaway. Taga-away? Ay, sa anak laki di nga manugot at taga-away laeng ti maasawa ti anak ta. May sa ama bigbigbig a negosyante ti anak ta. May sa ama narawid-wid iti may sa aminasan. Di adal ka din ay taga-away? Saan kano? Iso ang masurunak unay. Nadamag ko ang mata pobre ka no ti dadakkel ti kayan ayat mo. Imbag no di da kanto iruruman. Saan matadagi ti dadakkel na ti kabalay kunto nang. Agin inayat kami ka ni Jeffrey. Imbag kumaa no aglasin kayo adagos. Sa maysa, kanayon nga awan ni Jeffrey J. Balayda, tasabalit ayan ti trabaho na. Lumasin kaming to kano no makaipatakder iti bukod may abalay nang. Mayat metlaeng ti aglasin, ngam ti makikabkab balay. Uwan ko maa, ngam awan pa'y mati na ipatakder abalay ni Jeffrey. Jak maawatan no apay amadandanagan. Bagayak tulat tanadag iti pakay kamangak, tapno didak tagibasitan nang. Wen anak ko, may mayat metlaeng tinapakumbaba, ngam tinapalangguad. Anya ka di tinagan ti babae ang mga opisina ay giminasan. Diyay agkas-kasera nita balay ni Tanya iti asinagtistor na. Di ka di agtrab-trabaho iti opisina ni Jeffrey nga anak ta. Tintin tinaganday chay. Apay ka di. Naisam na di nga ubing no agsabat kami. Nadamag ko nga gusto ka no iti anak ta. Ngam saan samata kayat ni Jeffrey. Alukuyin ta ni Jeffrey. Panadyalangan ti ikalay sana. Saan kat at ti taga-away? Mayat tinapanunot mo. Into nagkita kami kin ni Tintin, kasaritak. Ibagak akayat kong agbali na manugang. Imbag na dyan tagtrab-trabahon. Sana kas iti taga-away nga awan trabaho na. Imbag tasimbangpot kaniho. Ada ka din napat nagapagsaritaan tayo, mami? Kayat mi ngamin kin ni datim, nga armam ko man ni Tintin. Amang opisina ijay iman manihar mo aminasan, iho. Anya? Diyak kayat ni Tintin, mami. Adan ka ayan-ayat ko. Isuti ay ayatek. Adda ka di pa kay ranudam iti day di akayan ayat mo? Maipanakkel mo ka di iti kaghimungan? Uray anya ti kasasaad ni Juliet. Ay ayatek lata, mami. Anya ka di ti adday ti day jay a Juliet. May mayat ni Tintin, adda trabaho na. Saan ati trabaho ti may sa babae ti kayat ko, mami? Nasingpet kan napintas ni Juliet. Saan ang napintas ni Tintin no maikat dagiti kolorete ti rupa na? Naimbagabigat yun na. Agmano akman. Bindisyonan na kakumati Diyos, Barok. Agtugaw ka, tay nakayaban ni Juliet. Madamati laban na ijay gripo di tarwar. Pagsasaritaan tayo kumati may papaniti pa nagkalay sa amin, Ana. Agkalay sa kayon, Barok? Uwan ko ma. Agabrodak namin. Tada importante apang ibaunan ti kumpanya kanyak. Kayat ka di ti dadakkel mo nga ikalay sam ti anak ko? Saan nga isuda ti rumbang agpili iti para kanyak, Nana? Manamnamak ka di anatalgad ti anak ko. No panawam ija balayo, Barok? Saan kayo ngagdanag, Nana? Sigurado ak asaan ngagliday ti anak yu iti sidong ko. Agyamanak no kasta, Barok. Hintayo ko mamakisarita iti ina ni Juliet, Daddy, Mami.
Mabalin ka di nga tantan pa iti papantayo tamad maditirik na. Anya ka di ti marikrik na yo, mami. Imbaga ti doktor ko nga da kano sakit ko iti puso, iho. Kanayon nga min ngagsaksakit ti barukong ko. Alang aron, ibagak da ita ka ni Juliet. Man nakaawat unay da jay. Agyaman ak unay, ta saan kang agganat adanunan tayon da jay a Juliet. Alang aron, mapanak pa iti opisina, mami. Sige anak, aginanaak matan ta nasakit manan ti barukong ko. Anda ka din agas yo, mami. Ay, nayon naman nga ron ti igatang ko, iho. Ang mga noag kurang kat nagngingi na dagiti agas ko. Apay nga imbagam nga dasakit mo iti puso. Kat saan mo nakasta ti imbaga ti doktor? Bayan na kadilaeng, bareng saan pa'y ang mga asawa ti anak ta. Awan mo trabaho mo. Awan pangalaan ta iti igatang ta iti masapsapul ta. Narigatan ti agbirok iti trabaho. Ta nataengan ako. Narigat ti agaplay iti kastoy nga edad. No apay ngamin anang rikap ti kumpanya pagtrap-trabahoam. Nalugi ka nung arod ti kumpanya. Isang awan pa'y naalam ang benepisyo. Pribado ngamin na dyan. Ipagpag nami pa'y lang, barang adna maalam ang benepisyo. Italaang manan nga umay ka dito'y istoratin ten. Nukwa ka di takalaang kasiram. Naibusahan na kiti shampoo, manang. Lakwan nakman? Sige ay mabit lang ah. Oo, si kamot na ita napinta sa balasang. Da kayong matgayam na napintas. Manang tanya, nayo naman pa iti tinapay kan soft drinks, tag merinda kami man kan ni Nana Betty. Ay, saan kan nga agtaktak pa ay balasang ko? Saan man, Nana? Itala ang anagrana tayo dito yung store. Madi ka no timang paay iti grasya, Nana. Ala, tapno di mo mat ko na. Awatak ti awis mo ang merienda balasang ko. Agtuyan ti soft drinks kan tinapay. Awatin yawn. Ay na. Nagmayat ko man no si katimanukang ko balasang ko. Mabalin la ko mga garam ti babae. Inaramit ko, Nana. Saan mo't adakas? No si katimang ipakita iti adang wano motibo balasang ko. Anya ti kayat yung asawa, Nana? Ipadlaw mo nga gusto ka kankuana, basang. Nangag ko tirabak mo kanitintin itay, manang. Kasanaw no paypaysun na. Awan dakas na. Balasang ni Tintin, baro matyanak ko. Saan ka diya may sa kumpanya ti ayan ti trabaho da, manang? Day tangarod kat, may mayat no agkatuluyan da, tagkatrabahuan da. Manarawid-wid ti anak ko, idinto ta sekretaryamat ni Tintin. Agdumadala ang iti departamento. Kawatan nga raw, da kanayon da ngagkita. Nalabit, sabali ka nung amin ti opisina ni Tintin. Tasaan nga iso ti sekretary ni Jeffrey nga anak ko. Adnan to nga rod sekretarya manugang mo, manang. Sapay ko ma. Diyak kayat ti taga-away amanugangan. Hello, sir. Panagmimerienda. Mabalin ka di nga awisan ka iti kantin? Ha? Thank you langan, miss. Anday samsambot ko a papeles. Masapol ang malpas ko, agingat madamdama. Anda umaya makasapol iti papers. Sika ti boss iti may sa department. Pagurayam no asino man day ta makasapol iti papeles, sir. Saan ko ang mabalin nga itantan no mabalin kumot nga aramida nita? Okay. Ada ka di order mo iti kantin taalaag parakan ka, sir? No, thank you langan. Adda kapi kang tinapay dito opisina. Kasta ka di, sir? Okay, sige. Inak nga rodan, sir. Di nakpayawisan ang makikapikan kwa na. Antipati ko. Nga makita man no aginggat ka ano, ti kinatangkan na.
Umay kano dya aggatang kan agburas iti manggata anak. Agluto ak nga rod iti ipamerienda kan pangaldawan da no kasta, nang. Ibaglakit din. Taado ti bunga dagiti mangga ken saba. Ngain mula tayo pa'y ide kanday di tatang mo. Wan nga rod, nang. Dakkel mo ti mapaglakwan tayo. No kas di apanawan ti panagaapit dagiti prutas. No awan siguro dagita pagburburasan ta iti ilako ta. Agrigat lakit diti biyag ta. Wan nanang. Uray at data dito away. Saan tamat nga agrigrigat? Word, anak ko. Ada pa'y ba't may duldulin ta? Uray kaskasano? Pagmayatan na dito away, taadalat ta mailako no nagagat kalakit di nga agmula. Pakairanudan taunay ti inadal mo. May papan iti agrikultura. Isa pinilik ti may papan iti agrikultura. Tap na maasikaso ta analaing dagiti mulmula ta prutas, nang. Pakalaglagi panta dagita amulmula ken ni tatang mo. Kunakman, no dandani kayo makisarita iti asawaem. Jack pa'y nakitkita ti asawaem, bro. Jack, kayat nga ipakitakin ka, taamok ti kinalaing mo iti babae. Ah, Nagpintas ti kaayan-ayat ko, loko. oh, nalabas kamat, bro. Addak ayan ayat ko. Angam, napimpintas ti kaayan-ayat ko. Makikalay sa kakadingag paiso. Apay, nakaskas daw ka di, bro? Ay, jay kaawan ti ipakpakita makayan ayat mo ti pagsiddaawak. Saan ka ngagdanag? Taalaan ka aninong. Sikahamot, bro. Abay kumamot Saan aninong? Pinagbalinnak mo't alakay una yan. Lakay ka mo't ngagpayson. Alangan mo tabakat. Si kamot na itabalasan ko. Ada ka dito'y tiyendaan. 5 pasaklaan, nana. Ada nga min impaala kanyak ti sabali nga opisina. Kasta ka di. Oh, kumusta nga'y tinagtulakan ta, basang? Kanayo na ka umasidag kan kuana. Ngam naatap mat, nana. Awan papanan na, no di umamo, basang. Naatanto paya kayo kat sumgad no kanayon amadadang. Sa bagay, ika gumaak. Imposible adinak matlaang talyaw, nana. Kasta man ti kayat ko, balasang ko, palaban. Da kayo matimangmangtad iti turat ko, nana. Namnamag ngagbalig kita. Namnamag ngagkamarmaris ta. So nga agkabagayan taunay. Ngam saan tamot a partners in crime. Ta saan tamot a kriminal, nana. Saan ta kriminal? Tanasingpot tabat. Wan. Kaslata anghel. Correct, nana. Nadlaw ko saranta kayo. Takanayan kayo pa emapan makimarites di testor. Agsagana kay kidi. Taintay makisarita itayan da Juliet. Kuha, anak. Saan ka di amabalin nga itantan tayo pa'y? No saan niya akayat? Mga alaki ti sabali akadwak, mami. Ay saan may kami kin ni dadim. Agrobot kay nga roden, tamapantayon. Umuna ako ni Jikotse. Anya ti makunam lakay. Numabalin lakuma kat jak kayat ti mapan makisarita. Kaya't mo kadi ang mga alay ti sabali akadwana amapan makisarita. Kababain iti kabagyan, no di takadwaan ti anak ta iti kayat na. Isu nga rood nga anusan ta ti mapan. Kapilitan, ngam iremedyok to ti panagsinada no agkatuluyan daman. Ano di ta ti pamuspusan no kayat? Hangam nasken asurutan ta pa iti kayat na ita. Narigatan no pumanaw iti puder ta. Dakkel mat gayam ti balay dagiti sinalbag. Jak kayat ti tagaaway saan amay panakal. Oh, umunag kayon, kakabsat. Barok. Mami, dati, umunag tayo ka nun. No, umunag di, umunag. Agtugaw kayo pa, sir. Ma'am, mangisaganak iti purutas a pagsasangwan tayo. Saan nga umay mga niti protas ti mayan mi ditoy? Mami,
Saan ko mamatakas ta? Pudno matimbang. Umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan. No saan nyo akayat aramanan ti nasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanag samit ti presko a prutas da. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway ni Juliet akaayan-ayat ni Jeffrey. Nakalpas na ito'y kas agrikulturist. Napintas dagiti mulada a prutas. Idinaamuan dagiti dadakkel ni Jeffrey at tagaaway ti kaayan-ayat na. Saan akayat dagiti dadakkel na. Ta sigurado kano nga awanan adal ken mamirmiraot daytoy. Kini daw mat ni Jeffrey ang mapandan umuli iti balay da Juliet. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Managim bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagbanglumot nga agpayso tinaloom amang ken chiko iti lamisaan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti prutas yo, Juliet. Anak ka ti sikreto. Tapay nagsasamit agiti prutas nga ipaspasangom tung kalumayak. Saan nga min apilitan apurusan no saan pa'y unay anatangkenan? Iso ka di anatamnay dagiti magatang iti tiyandaan. Ta pinurus da adi pa'y natangkenan. Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na nga min, gaputa mailako, purusan dalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Adamot lokloko na iti daduma. Tapno dalang mailako na. Purusan dan nga orin naganos pa'y laay. Kapilitan nga agkalaysada, inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Lapil tasmat kadi na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiag da. Anya nga iti gatgatang da kadagiti amin na kasapulan da. Burbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo, ti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado amang mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko mati aramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan-ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-adan samot ti gagar mo nga agabay. Ngam ti gagar ko ngagkalaysa. Ha? Oh, di mo kunaen. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa. Tama panta adwa iji pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro? Siyak amis mo tinangpili kan ka, bro. Diyak kayat ngagsinata. Agyamanak bro. Diyak ninamnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunadang amin, babae ka no ti kadwam. Ay, diyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag na nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat iti balay ti maysa at taga-away, nana? Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey.
Ngam di da pa'y matagkalay sa. Anya ti kayat yung asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita yung opisina. Ipamuspusam asika ti kalay sana. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. Ada pa'y gundaway ko, nga agawan ni Jeffrey, iti dayjay at taga-away. Aramida ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan, iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan am muna, no di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday taa. Kasano, no ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang, teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isam. Adda ka di mang paspasamit iti isam mo? Mang paspasamit? Ada ka dimot kasta? Iso nga rod adam damagak. Mayat ngamin ti isam mo itaabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisam. Kung naan tayo langan, anaragsakak ita abigbigat. Ngam, ti makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Secret. Sige. Umunag kami niti opisina mi. Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Awisin kayo man pa'y ijibalay, inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ada okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan tati awis ni Tintin. Hinta mo tagpasyar. Makitan to. Mapanak ko may di balay da Juliet. Ay na, adu pa iti aldaw nga ipapan mo ijay balay da. Italang mo't daytoy. Agbanding taman mo't sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. No mapantay iti balay da. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat jack mo't nga rod kursonada. Kat amumon ti makagapo. Tsak maawatan mo niya ti saan mo apangayatan kan ko na. Jay ka din nalabas make-up na, no? Saan mo nabaliksan? Saan mo't adjay panangwiyaw? Hanggang maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gapot na inawis na ka, mapankamatan. Mapanta ko na ma. Sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpot ka no ti kabsat na naggapo iji abroad. Iso matlagaya makayat mo ti mapan gapo iti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay? Nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayin samot ti balay da. Imbag ko man, iti boarding house na, taas asidag. Lampartik kan bro. Magawit ta. Ha? Mas dawang man gan ka, bro. Nagihimas ti arak. Ngam di ka mat uminom. Uminino, makmat. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramid mo. Saan ka nga minom? Agpadatan mabartag. Sapay agmaneho akpay iti panagawit ta. Apay ko mga gawid ta, bro. Kakaiso na nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte kak. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ti meeting ko inton bigat. Ay na, sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ang gamita, eating. Apay ko ma, di ka agin dyan nga. Agpakada takit din tamapantan. Ang lukayat mo, manghala ka di tarak. Kan mangsabok ka iti pulutan. Kalukuhan magday da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala, mabantaman langan. Buisit dagi jay ato. Paginawan dakit din iti naginuman da.
Jaklakat nga ron na arami ti plano. Nagmalasan. Uy, Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan, ti paibalod ka dagita takyag kan barukong mo. Oh, Jeffrey, kaano ka? Amatagi ko ha. Apay anala daw ka asim marong karita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Nagalis pa'y ti dalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwami iji opisina. Inturod ko ti kadwa ki Jibalayda tanabartek. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras, kano nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamat bakante a kwarto diti balay. Dito'y kapela maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat, tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak nga roda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kamin kanina ng anangan, agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmosar mo, Jeff. Amangan numala daw ka. Ha? Bigat kaya man. Good morning, my love. Good morning too, Jeff, my love. Nagmayat ko man o kabalay tanan niya. Dandanimot tanti kasarta. Sumagmamanulaangan alawas. Kidawag nginton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan hinton makapanak iti abroad. No day tati ko nam, sige. Ngam umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, amangan numala daw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabahok no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Mala daw ka talaga, no di ka pa'y laggunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo nakto nga umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata abaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktokan ko ano day tanang. Iso na laeng ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabailak pa'y ti agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan. Dandanimat gaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat amamanugang ti inana? Tikalay sa, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapilaang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalaysa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak natagi ko. Ay, nagkamali ka. Ti panagayat, kitsan amabalin nga agawin ti may sa atao. Nulakat agbalegi ak. Ikagumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw, no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan, tapno siyak to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy jay simbaan no agkalay sa dagiti doa. Agpamarang ka na sayat, tapno maya sidagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, taimbitado aming nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit, basang? Ngam baligi ta iti plano ta. Mapapanaw day jay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana.
Nasakit man tiriknak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukuak to ti mauti aragsak. Saan kat aday jay at taga-away. Dahil tati kayat ko ka, saan apa-abak? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kani Jeffrey. Awan pa panan na, no di si kamot lang ti agbalin ang manugang ko. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yu itutunggal maysa. Agyaman kami unay, nanang. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatek unay ni Juliet. Jak to pulos pagladdaangan iti danak. Ikarit dayta kada kayo. Namnamag da itabarok. Agladi ni taklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay kada kayo, mami, daddy. Ala, hintayo nga rudo ni Jayan tilong table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga, Ha? Asino kumangay ti sa bali amapan? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad da mang ibaga, anayatang ti ada iti lamisaan. Kat umunadan ang mairanod. Ha? Oh, Sika talaga. Anya nga atang. Datayo timbangan ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay kit din. Anyamatan. Manula alawas manipod nagkalaysata. Ipaapurada mo tan ti ipapanoy di abroad, Jeff. Wanya rod. Wala. Saan kan ngagliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din no awan ka dito eh. Ano sampay ba sitagyan iti balay? Imbag to na no makapaaramin ta iti bukod ta balay. anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Managim bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa da Jeffrey kan Juliet. Ngam nagtultuloy mat, anak itulag ni Betty kan ni Tintin. Nga ipamuspusan da, asaan kumaamatuloy ti kalay sa. Nadanon nga ron ti kalay sa dagiti dua. Ngam saan lataan awanan ni Tintin, itinamnama. Naibaga na pa'y ako kwanan to ni Jeffrey. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Managim bubukod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan kan ngagliday, my love? Saan kami mat ngagbayag ka no iti abroad? Maikawa ak tulakit di, naawan ka dito eh. Ano sampay ba sitagyan dito balay? Imbag to lang na makapaaramin tayo ti bukod ta balay. Agan-anad ka nga rod ijay, my love. Kastamat kan ka, love. Agan-anad kamat dito eh. Insapsapa damat ngamin ti flight me. Imbag ta nagsabat ta dito idalan basang. Napana ni J airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kaagpasyari J balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da balay ti babae at taga-away, nana? At da nga rod, iso amasuruna. Di yu pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo day jay abakas. Ang mga numaamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Jay ko mapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga rod, tapno maipapas ko kan kwa na ti saam amarikriknak. Gapo iti panangikalay sa ni Jeffrey kan kwa na. Sige,
Umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Jay ko maagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo, manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya ko mangay titden na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isuma, tinayat ti anak yo, manang. Day tangarod kat, saan ko ang maisuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamot kun ka ide, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro. Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga taadakdakas? Nurakrakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Ang nakanidagitagin at gatang mo. Dagitiman ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. Umay lituin ni Tintin. Ano ti umay naaramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako nak? Kasano makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diyaka mo, ngam kayat kong agyantay ko man ni Tintin ditoy. Tapno maplano mi no kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kan san. Diyan ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo no anyaman na ita. Iso nga rod a planuan mi tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan at dagtok-tok-tok. Jay lakit di sa ngailik dayta. Wan, Mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simraklatan adipay pinaunag. Ingka magisagana iti merienda. Kanagluto ka iti pangaldawan tayo. Ilakam mo ti sa ngailik. Wan, Mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbatan ti kusina kansala. Ni Juliet ngaglutluto ti kit-kitam basang. Awan ngamin panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no adamadi nga aramiden na, itilutuan na. Taam mo na ang makipanganak. Sigurista ka mo ta, balasang ko. Tapno di na tayo masiriban ti bakas. Masapol ang masirib tayo. Sa bagay, at dangagpay subakas ditoy. Di pa'y lagsobli jay kabakiran anagapuan na. Adda na pan inala ni Nana Betty iji kwarto. Pimanaw mat ni Juliet iji kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsara iti inayon ko, iti inluto na. Tapno na apagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no adda umay? Agin iinumak iti danom. Tapno adda rason no apay nga imayak titi kusina. Tintin, iha. Ayan mon. Umin inumak lang iti danom, Nana. Umayak kon. Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisagana iti makan. Tamangan tayon. Wan, Mami. Umayan. Agsublitan tulaangan diti kusina. Inton makaisagana ti bakas, Nana. Nakitak ti naramid ti sangaili ni Mami. Imbag tadi na inkiwar ti linutok at chapsoy. Agidasarkan, tamangan tayon. Wan, Mami. Mabitlaang. Umay kayon tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Wan, Mami.
Jay pasat nga inik ka na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sagay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa malukong ti pasat nga inik ka ni Tintin iti adungasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka din. Uwan, mami! Umay kayon! Indagid di agpasyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Barang may sapsapat ipanagsublita iji Pinas. Ha? Nauma ka din adagos ditoy? Uno. Kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay si ka, di ka mailiw iji Pinas. Si Kamat. Lipatan pa'y labasit ijay Pinas. Agin joy takit di ditoy. Ala, indag pasyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid dan iji Pinas. Nulakat maawatan ng ti business partners ti kumpanya ti Gagarta dito makaawid dan. Agay ayab itay ni Juliet. Di kayo ka di pa mapanmangan? Mabisin akon. Umay kami matan tagdardaras ni Tintin. At dakano papanan na. Anya ka ni tinluto yung ama sila. Basta gimatangak iti mailuto. Diyaka mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga, no amo na ter aramidin na. No ngay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na. Ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam, mabaliwan ka di pa iti ramantin luto na. Bala, hintayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matla ang tinluto ti tagaaway. Nabang lumat, mayat ti ayam mo ti masida. Anya ka ni tinlutom. Chapsoy kan prito alamas, daddy. Agtugaw kayon. Nabayagasan na naglutluto ni mami yu ti chapsoy. Italang manin na makaramana kiti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Naimos matgayam. Amumutgayam tagluto. Ayan. Naimas magkayam ti luto ti danga. Yo! Pwede, anya na ito'y nagapgan. Apay nagreklamo ka, miss. Kunak manuday tati kayat mo. Tanakitak a kinargaam iti asin, tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sasawamon. Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari namanan ni daddy kat naimas ka no? Nakita kami ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumat tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak man langan? Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sangailik. Anya ka di tinapasamak. Daka sa panagpampanunot ti kasde nga aramid, mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto ak, napanakbit iti banyo. Idag subli ak, nakita ka na ngala iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbag ta di na ingkiwar, sa pimanaw adagos, mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam. Kas makita yumat, saan anaapgad ti adda iti malukong nyo? Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isu tintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksik. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo. Pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet ti agluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtagari ni Juliet. Ngam ginauna nga intad ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyak lata kayat ni Juliet. Kay kayat ko ni Tintin.
Nga maaramid ka din ni Tintin, ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ma, kat adamat nga rod trabaho na. Ni Juliet kat ag tagibalay laeng. Rumbang aramiden na ti trabaho iti unag ti balay. O di, ibilang mo langan, adi ti balay ti pagtrab-trabahuan na. No kasta nga rod, padalusak amin kan kuha na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuha na. Kaasimot ti manugang mo. Nakitak dilim mabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente. Di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuha na ti kasjay tawan kat nga rod trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuha na day tano maanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuha na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Apay anak kami suot idisimbang pet anak gapo di tabalayo manang. Nakabisuot ka de. Oh, apay kumana kami suot. Awan mo't ti madi napasama kan kuha na di tabalay. Saan man manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan, idisimbrek iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, nanang. Diyak mo ta nakaumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumikumam anak ko. Anya day taawit yun, nanang? Ay, prutas anak ko. Imbagla apangaraman ti kabalay mo. Nasaya at nang. Sigurado akayat na dagita ta nasamit. Naira na saan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit daytoy, tanaluom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tayagdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan, nang. Yeah, nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban. Tanay agburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayer. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ti kumpanya ni Jeffrey J. Sabali Apagilian, gapu iti trabaho. Idi nakapanaw da ito'y, intuloy latta da bete kan tintin ti plano da, amang papanaw ka ni Juliet. Iti may sangal daw, ti masyar ni Nana Sofia, iti balay anak ikamangan ni Juliet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta. Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pasyaran ni Juliet abalayan. Sa anak ngagyan dito, itadamot balay ko. Pasyaran, apay masakit. Ken umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayer me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga agawid? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men, nuaddan dagiti bayer, ken agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at tiugali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey, saan da matakas dyan, nang?
Idi awano ni Jeffrey. Madimot ng tipakpakita da. Nangrunan ni Mami. Tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ichay no awan ti asawam. Naskan atong palok timbaga ni Jeffrey nga agyanak pa iji balayda nang. Kasta akasla irurumanda ka anak ko. Maanusak pa'y mat nang. Ang mga nod ada padaksundak no sa anak nga agsubli ijay. Ay una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang nga pinanawan na ka nga binti asawam. Gapuday ta iti trabaho na nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay met no tangadem. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta kat ti Chico kan dagiti papaya. Jay Chico ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita ije kasabaan nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimot umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas a bulan nga umay damanan italawas. Kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako a prutas tayo nang. Nagsasamit ti prutas nga inyag ti ina ni Juliet. Wan nga rod. Nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abay, di mo din na magkinkwana, idi imbaga na tikas jay. Sanak nga interesado. Ay, agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan ka nakwada nga agpuros? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't ka di ni Juliet. Tilang ginaawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamaipanakal. Ngam tagtagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw. Kumusta ka mat di tabalay ti nakaikamangam? Ha? Nasayat mat manang. Ay, adaman la damagag. Apay ang makapungpungtot ni Tinten, idinagga po di tabalay ti nakaikamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarod ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na disimrek. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagi na matlaang manang. Saan ka maawatan? Apay ko maakapungtot na ngay ti bagi na. At daayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan nyo manang. Sige, tamapana kon ije balay da mami. Apay ka di makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay da manang beti idi kalman. Adda nga min bakas akasuron ko ijay. Bakas? Ay, adda ka di tarakanda bakas? Nangalaan da nga iti bakas? Anya ba ngay? No di dayjay at taga-away ni Juliet. Iso tidakdakamatag a bakas. Bakas ko na midjay? Kano na pinpintas ngam sika? Mangin insulto ka kadi? Ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y. Di ta ka manlangan. Babawi ko ngayon may dito istor mo. Na, nagpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatataangan ngam isaw. Nay, adda ka matanading ka. Nagawid kan sa mati dya lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami ngamin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray ta ikan kayo iti prutas. Prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading ka. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak.
Amom ka day, ni Tintin, ti kayat ni Manang Biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di, manang? Pudno day ta. Nang ko ti saritaan da, at di nakakanukayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kasta gayam. Isumat lagayam amadlaw ko anadagsan tiriknada kanya. Saan mo nga ibagbaga asyak tinangidanon kan ka ah? Ang mga no pumanaw ni Tintin kas border ka. Border yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Aldawan, bro. Mumahan ka ditan ta mapantan iti opisina. Madmadi ti bagi, bro. Malaminak matan. Ang mga no naalam daytan iti kapapasyar mo. Naira nala siguro, bro. Dapadapan ka man. Nay, napara ka, bro. Wan nga rod, bro. Diyak kabalan ti sumra ka di opisina. Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Imbaglakin din tanda ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kain ton pangaldaw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbag at ti tagaaway. Malagip ko na ibagana. Ngam, nalipata kon adinamag kan kwa na. Anya nga rod dayjay. Ibagam tapno amok no anya dayta. Jay man imbaga na nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada? Kayat mo asawan. Kukwada, timpaburas da. Kasla-kas tamat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak, saan laang amay sa ti manggada. Dagiti prutas may. Kunana may. Kun kunanala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan kuana idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti angay. Good morning. Oh, apay ngagdaydaya mudom ka, kat bigbigat. Madadail ti beauty, no kasta. Kasasao ka ka di? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak podot ti ulok. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulom. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di na naman namin inayadan ti magna. Kat nakahantil ka pa agoray ka, tatulungan ka. Ala, iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak ditoy. Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon. Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet ginagapo ditoy, saan ka di? Wala na. Ocha. Induron na. Isa na patugawa. Talaga saan nga umno ti aramid dayjay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ti aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay ko. Nasakit na talaga ti samat. Naligusamat. Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang, masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli tinablas. Dayjay to matabakas. Addan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika, tanaiduron na ka ako na. Diyak ngamin napakadaan ti panangiduron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumaya mo udom ngamin ang magmagna, manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon.
Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon akin ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tintin, saan akas ti kapanunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikat ay kunadaan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalito kanti pa nagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na niya taga-away. Nakita ka nagsabat da ni Tintin di ta kalsada itay. Hmm. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Kat di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na, saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinungbat na nga ron. Kinablaawan ni Juliet, ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apaya na kami suot ka akas lamas siluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away. Bastos ti sinalbag. Apaya sa pulam di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga amanugang ko dahi abakas? Bastos dahi abakas ti away. Anya ka di tinaramin na kinkata, pirmiti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? No ko namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na, pagdamagamot ni Juliet. Ket nga agpada na iti ibaga. Lalhabit, apod na o. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno napasama kitay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tangarod. Anya ti husto napasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, sinarungkaran ni Nana Sofia ni Juliet, kat nadlaw na asaan anasaya at ikababalin, dagiti katugangan ni Juliet. Iti sabali abangir, nagsakit ni June, kat inasikaso da ito'y ni Jeffrey. Iti may sangal daw ang nagsabat na Tintin kan Juliet. Saan anasaya at impakita ni Tintin kan ni Juliet. Ngam saan lata tinutupan ni Juliet. Sabali matiindanon ni Tintin kan ni Betty. Papagayang, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Kasta ka di. Dahita ti si bubukal na pasamak manang. Diyak lamang dito, inoan niya tinagsaritaan da sakbay apimanaw ni Tintin. Mati ikaw akman kadagiti mapaspasamak. Para kanyak, nasingpat nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Di nakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang,
Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga minunay. Mabit lang, manang. No, Jack, agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Husto ak ka day, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kayat mo ka day nga agyan ti anak mo, di tabalay ti na kay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masurot. Amuyo ka day, kakaasi ti anak yu dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, awan ka no ti trabaho na. Apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko. Imbis abapan agbirok iti trabaho na, ison ti mang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Adda plantasyon yaw? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-may sakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang, jack up mo no na panandadadi kan mami. Naamwak ijay babae di ta istor. Adi da ka kano kayat amanugang dagiti na kay kamangam. Sana bale, tasaan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kamin ton. Nainsulto ak iti imbagada. Nga awan kano ti adal kan trabahom. Bayan nyo laang ida nang, di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti na kay kamangam. Nang rikepan tayan ti trabaho kano ni daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Matlagayam. Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lata idan nang. Saan nyo idan atututupan? Lumabasak ngam sanak agumatang tanakagatang akijay tiyendaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka latan amanang. Ay, adamot sa nga ili di tabalayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera? Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera, nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta ada plantasyon na kat asyenderan. Eta, amumon. Adda ka di tagagpay so ti ina ti tagaway. Uray tagaaway tanasingpet ken nadayaw damat. Saan da bastos? Ay panawan ka man langan. Anya ayati impakan dagijay ken ka. Takas taunay apan ang isakit mo kadakwad ha. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no adda ka di pakasapulam kanyak. Kayat ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayer ti prutas me. Anya, prutasyo ko na. Masapul ka di pa'y nga adda ni Juliet no adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Taiso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Taisukat nga rod ti boss. Ay, masaludsud ko man gayam. Tasaan ko pa'y met nga amaw. Anya ka di met tinalpas mo ken anya ti trabahom. Na, apay aday tapay ti saludsodam, aber. Kayat ko laeng met amaamuan, abalayan. Jak nga min amaw, no anya met ti trabahom ken adal maw. Pimanawan, nagidagi na. Agam, di ka matagtag ari. Apay ka na Salbag day jay nga ina ni Juliet. Damagan nakit din, no anya ka no ti trabaho. Apay di mo imbaga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo namat nga wan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayon ta nga ibaga? Nga awan trabaho ti anak na? Dayta nga rod ti simkan iti panunot ko itay. Nang, apay kas di ti dinamag yu kan ni mami. Idi at data iji balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Kat saan damit amangan.
Natangig dangag paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibas si tenda kan tupay. Ad-addamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybayan nyo lat taidan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupamat dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktan iti pisikal? Ikamlaang ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras man ang ti panagsumlita iti Pinas. Tanalpas adagos dagiti reports ko. Mayat mo ten, bro. Bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbag lakit di, saan kanumot na narigat. Naawatan da adagos. Kaano ka din agsublita iti Pinas? Ha? Kunak man no, kayat mo pa itiagyan dito, hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga agpaiso ti kunam. Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wano makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka akaran. Iso akay kayat munti agbigyan, dito'y kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak akaran ken ka. Kumusta ti sa ka manablas? Medyo nasakit pa ilaang. Ngam ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matang. Nables kat nga ron ti sakam. Nakitak ti napasamak. Nakitam? Kasano ko nakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adanapan ko innala ijaya makaagas aruot. Nakitam ti napasamak, manang? Wan ko naklakaruda. Ang saan ka nga agdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao ti napasamak? Ang amon daman ang beti ken manong pidraw ti husto na pasamak. Anya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod, nang. Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak ang nagbantay kadagiti nagimpaki kadagiti prutas. Sige, agina na kayon, tainak pa'y agdigos. Kalpasan na, mapanakon iti balay da katugangak. Ay, saan ka kumapay ang mapanijay anak ko? Ang mga nuga po iti badnog mo katagsakit ka. Saan mat siguro, nang? Ti salon at mo ti anadam anak ko. Gapon samot ta mabuteng ka iti nakay kamangam kat aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mat, nang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kasjay ti kababalinda. Nay, apayakas ta tay tsuram. Nalablabasit day tarupam. Nalabasit ka di, manang? Naggapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka ditoy. Ang mga no pagtrabahon da kadagos. Sige nga rod, manang, Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madia talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang? Nasaya ta si Mang Patkan. Ituloy mo ba si tilablabaak ta nabanlugak dito balay? Awan pa'y kuryente, iso asan ang mabalin ti washing machine. Sige, mami. Ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan, mami. Kabayatan nga aglutluto ka. Dalos ang basi ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. Madmadi ti bagik, mami. Amano jak pa'y makadalos. Dahito lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga agluto ak. Mala mapanakon, importante ti papanak. Simangpat ita jamanugang mo manang. Adan sa matrikrik naan na. Impaituloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay,
Di mo nadlaw amad maditibagi na? Di na mo't imbaga maditirik na. Bakbakatan mo tan. Adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na tina na. Tanabannog kanaw ang nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan. Agid data siyak trabaho. Ha! Naglaingan ngay. Apaya di ka pa'y lamapan agao. Rabin! Madmaditi bagik, mami. Mangan kayo latan. En ka nga ron agao ta mabisinak, bakit? Manganton no mabisin mo et. Wala, mapantumo mga ni Jay kusina no kayat natimangan. Anya aya tinaluto ama sila. Amo no anya ti inluto na, tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot, iso ana isublitin nablas, aso optisaka na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin na oras. Saan pa'y kumabro? Nabita pa'y laang ditoy. Sika ano, maudi ka pa, nga waray adan plane ticket mo. Ay, nagbitan ditoy, bro. Kayat mo ka di manan ti agsakit, o di agbati ka. Ay, nagpartak kanto mo't anang itrabaho kadagiti amin a papaylista. Agbati ka nga ron no kayat mo. Ngam sayang ti plane ticket mo. Sikan timang bayad iti ticket mo no maudi ka. Saanan ati kumpanya. Ha? Ay, day takid din. Sapay nangina ti plane ticket. Imbag ta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit kano ni Juliet. Kun kat. Nabanbanog nga ben, idi imay dito eh. Nadlaw ko nga min idisimmang pait. Ngam pinaglabada pay. Napananda ka di, taapay a pinanawan dati anak ko ang masakit. Kasla napan man ni manang biti ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noanyamot ng tinapasamak na. Jak pa'y nakita rimrimwar manipod idisimmang pait manang. Saan ang nakatrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti day jaya kwarto ti ayan na. Inakman ilukat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Managing bubuko, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Managing bubukod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ang nakatrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti day jay akwarto ti ayan na. Inak ilukat. Imbaglakit din ta imayak. Kasanaw no jak imay. Maulaw ka na malamin, nang. Nalablabasit ti rupa amken. Ay na, nagbara ka anak ko. Aguray, tainak mangala itilugan, taipan kay di ospital. Diyak ka ba lang ti magna? Agpatulong ak iti driver. Kano adda maayabak akaaruba yu dito. Sige, tamapan ako na anak ko.
Awan pa'y mataglabas alugan. Nakapsot kan maulaw ti anak ko. Pinaibay anda ti anak ko. Aguray, ta umawag iti driver ti tricycle manang. Alaman nga ron ading ko. Masapol nga ipan ko adagos ti anak ko iti ospital. Aday ta manang. Adan na ayabak. Umayon ditoy. Adapay ko makadwa ti driver amang bagkat iti anak ko. Ala, mangibaunak manang. Ado ti mayat at tumulong ditoy. Ay nahagya man ak una ay ading ko. Ay, adda tamatlangan dito'y Pilipinas, bro. Intalumuganan, tapno makadanon ta adagos iji lugar tayo. Magkakaran ako na yun. Saan nga amo ti asawa masimmangpat kan dito'y Pinas? Sorpresag ti asawak. Mailiwak unay kinkwanan. Ala, mapantagluganan, tapno makadanon ta adagos. Madamdama, ang datan iji lugar tayo. Mabit lang ti biyahe. Mas daaw dalagid din no sumungad ta. Ta saan ta nga impakaam mo ti isasangpet ta. Darsem nga rod, intan aglugan di tabos. Sika ka din day ta, Jeffrey? Apay, nagbaliw ka di tirupak, ta dinak mabigbig. Ay, intaray nga min ni Manang Sophia ni Juliet iti ospital. Ospital ko nam? Apay, anyat na pasamak. Idi simmangpet ni Juliet ang nabambanawg. Pinaglaban ni Mame. Idi ko ang nagsakit. Sada pinanawan di tabalayaw. Sa dinong ospital tinang ipanandakin ko ana. Iti kaasit gandito yung ospital. Mabankan, tapno tulungam ni katugangam. San pa'y makapagna ni Juliet idi impanda iti ospital? O sige, mapanak nga ron iti ospital. Masapo lang makitak ti asawak. Intan ijay balay tamasakit ni Juliet. Masakit? Agsakit gayam ti danga. Anya nga ta ti aramidak kan kwa na, tapno maibalas ko ti pan nakablas ti saka. O may mo pagsasawan, ngamsan mo akabilan, tamangan no agpulong kin ni Jeffrey, kat madaksanta. Sapay plano ko mga ipungot, tapno makabalas ha? Amangan no agpulong, wan no malawanam, kat dakdakas ti mapasamak. Mabayag pa nga ta ni Jeffrey, iti abroad, nana? Mabayag day jay, tanabiit pa'y anagpawit iti kwarta. Saan ko nga itad kin ni Juliet ti kunana nga itad ko? No kasta? Awan apulos ti kwarta ni Juliet. Aywan kayam, malagip ko. Gimatang nga ta, iti agas na. Kumusta ni Juliet nanang? Adakan barok. Ada dita kwarto. Inak gumatang iti agas barok. Ayan ti reseta ti doktor, ta siya akong ti mapan gumatang. Naparpartaka kamag na. Alangarod barok. Mapadak iti ayan ni Julieta nakapsot. Anya ka diti imbaga ti doktor sakit na. Tipos sadya imbaga ti doktor. Ala, ingka ngarudan gumatang tagsubli ak iti ayan na. Sige nanang, darasag ti mapan, tapno makasubli ak adagos. Ayan ti masakit abakas. Sarong karak man mo eh. Dahita nakalukat ak kwarto ti ayan na. Sumrakalat ta dita. Inak man kablaawan ti masakit at taga-away. Awan mo tao dito ay nana. Napanati bakas. Apay ko mga awan. Adda dita apinanawak idirimwarak. Awan ti tao dito ay nana. No awan dita. Napananan. Nagawid nga ta. Apayan Juliet, anyat na pasamak. Adakan. Podno ka diti makit-kita kan mga ko a boses mo. Imbaglakit din ta pinagawid na kami adagos. Kung nakasorpresahan ka, ngam siyak mati sinorpresam. Nakapsot ka na sang patak. Imbag tay may ni nanang iti balayo. Iso tinangyag kanyak diti ospital. Napanan ka di da mami. Taapay asaan nga isuda tinangyag ken ka ditoy. Diyak amo tinapananda.
Tadi damot imbaga kanyak idi pimanaw da. Masakit ka a pinanawan da. Mapanak iji balay. Pagpalawag ida iti naramidakin ka. Payamon, tinapatag, maimbaga anak dito ospital. Ngam, jakon kaya ti agawid iji balayo, Jeffrey. Nanang, pakibantay yu biit ni Juliet. Taaglilin na wag kami kada mami kan daddy. Padasan tayo ti uminom iti saan unay anasangar nga arak, nana. Naimas da ito ay tapang babae nga arak. Mayat dayta, tapang babaeng arak. Madasag man mati uminom. Adda kayo dito yung aging inom. Idin to taadda iti ospital ni Juliet. Binaybayan nyo ti asawak, mami. Adda kan iho. Anya jay kunam, ospital? Kunak no nagawid ni Juliet. Simangpat kagaya man, Sir Jeffrey. No saan nga imay ni katugangak? Jak amuno niya tinapasama ka ni ti asawak, mami. Saan nga mo ang masakit ni Juliet? Idi awan dito balay. Sinapulyo ko ma. Saan kat nga adda kayo dito yung ag-happy-happy? Si mangput kagaya man, iho. Apay nga agdardaras ka. Papanamon. Iji ospital, daddy. Apay pinaybayan nyo ang idalit ni Juliet. Di man na inasikaso, kabayatan ang nagsakit. Ni mami, ako mati na nga sikaso ken kuwana. Imbaon nyo ko maa, daddy. Saan karon akayat ni Juliet ti agawi dito inton maimbagan? Ije ka di away ti pagawidan na? Mga bangak iti apartment iti asidag ti trabahok. Agyan kayo iti apartment. Kasano kami kan ni mami? Itid ko amin na masapulyo. Ngam di yung impatag ti asawak. Dakastan bakit? Kuna ni Jeffrey, ngagyan da kanon iti apartment edi asidag ti trabaho na. Anya, kasanutan. Sapay ni Jeffrey ti pagtataudan namin ang masapsapul ta. Apay kano adida impatag, tinapatag kan kwa na. Kapos siguro ti kinaagom ta, adan ang mapukawan ta. Kasanuno din natan ikan iti kwarta, tanimutan Juliet ti pangtadan na iti sweldo na. Nimot nga min tintin ti pamaysam. Anya nga ita, idi na igalis, isukid din ti kanayin mo asarong karan, idin tabi na ibayam ni Juliet. Uray sika, mayat kamat nga iso ti maasawa ko man ni Jeffrey. Adamat gayam trabaho ni Juliet ijay lugar da. Uray gayam away laeng tayan da. Dakkel ti mapaglaklakwan da, no aglako na iti prutas da. Kumusta kan, my love? Imbaglakit din. Tas saan kan anapusyaw? Sumaysaya atan tiriknak, my love. Nang runa ita, tadakan akadwami kan ni nanang. Bantayan ka, aginggat maimbagan ka. Ket apaman ang maimbagan ka. Iti apartment nga sidag ti trabaho ti pagyanantan. Ngam na awan trabaho. Mapantamot iji balay mi ha. Sayang mo ti trabaho iji away. Ti mga sikaso kadag iti mulmula a prutas. Matungpal ti kayat ti ayatek. Agyaman ako unay kan ka, my love. Sayang ngamin dagiti prutas iji away no mabaybayan. Kaasimat ni nanang ang mga sikaso. Mangtangdan ta iti kadwa na amang sikaso. Sayang mat ngagpaiso dagiti mulayo. Kasano tapay itaan? Idinaimbagan ni Juliet. Nagyandan nga agpaiso iti apartment. Nadamag ko, ang naglawagayam ti nakaimulaan ng iti prutas da. Dakilgayam ti mapaglaklakwan da. Nukas niya panagaapit. Wan nga ron. Uray gayam away lang ti ayanda. At dagayam kinabak ng ichay. Impagarup ta nga adu ti kwarta ni Tintin ngem ni Juliet. Kaputa adda trabaho na. Ti adal gayam ti tagtagibasitan ta. At dagayam sa nikwada. No man pa'y ijay away ti ayanday ta kinabak ng.
Kinulaapan na ta, ti kinamanaging bubukod ta. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyendaan. Mabalin ka di apautangan nakpailang iti kwartam, tawanan kwartak, balasang ko. Pautangan? Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Kat di na kan samatan ikikan ni Jeffrey iti kwarta. Kan limasindan iti dayjay abakas. Ay kuha agbayad ak tumulaang basang. Ladingitak, ngam sa anak nga agpautang, itinamnamaag asaan ang makabayad. Nang runa, tadi na kun pampansinan ti anak yo. Apaya di nakapampansinan ako ng basang. Day tatipod no. Kaslaan da sakit ko ang makaakar. Mabuisitak iti anak yo. Sige, ditakan. Oh, nagsaya atak idikan ko na. Ita, kastamot dun. Ay una yan, nagmadimot gayam ti kababalin na. Ado dagiti na laom aprutas. Intayo mo't pasyaran da daddy kan mami. Nabayag basitan adita pinasyar ida. Kayat mo ang mapantag pa siya rijay, my love? Juan, san arumbang apapasan dagiti naganak. No nakabasol daman, pakawanam ida. Sa anak ka nagkamalian ang pilikan ka kas asawa. Nakasingsingpot ka. Rumbang laang amakikapyata kadakwada. Tadanton apo ko da. Anyat ko nam? Adanton apo ko da? Pudno timbagak. Adoy. Kita am ti pregnancy test kit. Positive. Agbalin ako nga ama. Agyaman ako na po. Nala, intangarod ibaga kadadadi kan mami. Anya ti kunam? Umut-utang ka kanitintin ngam ininsulto na ka. Kasta nga ron, nagsaya atak idikan ko na. Diyak impagarop anagalas gayam ti ukali da dya babae. Imbes ko maan ni Juliet ko mga miniliti na si kasom. Saan kat anay jay a babae? Dap-dap paak nga ron ti babawik. No apay at tinarigagayak aday jay tagbalin a manugang. Sana nakatrang katiri daw. Umunag kayo latan. Naimbag nga aldaw yo, daddy. Mami, imay kami pimasyar ka ni Jeffrey. Ay naitaman pa yan nako. Imbag man. Agyaman kayo ka ni Juliet. Dadak kala sorpresa na kada kayo. Iso tinang ibaga nga umay kami. Tapno ibaga naman ti sorpresa na. Anya ka di da itya ay Juliet. Agbalin kayon a lolo kan lola. Agdadagsan akon mami. Daddy. Ay na, sorpresa nga agpaiso tayo. Nagsaya tayo. Juliet, kaya't mitagkid daw iti pamakawan. Gapo iti kinamad iti ugalimi iti kalabas balas. Kantumot na dalya tintinti. Lipatan tayon tinaglabas, mami. Daddy, ti masakbayan ti intay isaganaan, tamanayunan ti pamilya tayo. Masapol nga ron ngagsinublat kami kini abalayan ang mga awir iti apo ko mi. Ay, mapadasakton ti mangisalay ti apo ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Managim bubukod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 24. No di mo dosaan ti anak mo, di mo ay ayatan. No ay ayatam, disiplinaam. Papagayam,
Intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biang. Mama, papaaya banda kayo manan iti pagadalan. At damanan saan anasayahat nga inaramid ni Inso. Tangiwat mo, di mo unay pigsaan ta mga numangeg na kanipapam. Apay ngamin nga ilimod yumanan kan ni Papa, Mama. Iso asan ang madisiplinaan ni Inso, ta isaksakit yun. Tangiwat mo kunak. No di ka pala sumardang dita, masipat ko day tangiwat mo. Siyak tulat tanti makisao iti kabsat mo. Maawatam. Makaamo kayo manlangan, Mama. Basta imbaga ti teacher ni Inso kanyak, amapan kayo makisaw iti pagadalan inton bigat. Apay, anya kami tinaramid ni Enzo. Adda dinanog na. Saan mat nga taadanugan ni Enzo no awan basol na? Saan nyo pa'y lang amo na anya ti hustoan na pasamak, Mama? Ang isakit yun adagos ni Inso. Natural! Anak ko kat nga rod. Amo yung matanti kinabarumbado na. Apay nga min asaan nyo nga ungtan, wenno ba uten, tapno mabutang nga agaramid iti kalukwan. Anya manan ayat inaramid mo iti pagadalan nyo. Apay paaya bandak manan. Naglastugmat ngamin di akadalak, Mama. Dinanog ko na. Apay, anya ayat basol na. Ilawlawag mo man. Nagtugawak ngamin iti pagtugawan na. Takasasaok ti gayim ko. Papanawon na kid din. Di nala mauray pumanawak. Kat, dinanog mon. Una. Ay, anya kalakit din aya anak ko. Numaamuan manan ni papam daytoy, sigurado nga agungot manan. Adda kayo mat, Mama. Da kayo nati o may makisawi di pagadalan. Ay, talaga asya. Ngam agbaliw kamot ko man anak ko. Saan mo apapaungatan ti maestram? Kan saan ka adumandanog iti kaeskwelaam? Depende Mama. Nuad damang luko kanyak. Apay kid din ngay adyak danugan. Sa dino tinagapwam? Adala ang kinasaw ka tao. Asino? Apay aya nagado sa ludsod mo. Awan manan panggap mo amang ibaga kanyak iti inaramid tinalaing nga anak mo. Kasano ana amuam? Saan nanasken amamwam no asino tinakaamwak? Nasulbaran ti problema. Nakasaukon ti maestra ni Enzo. Gandagi tinaganak ti dinanog ti anak ta. Kayat ko ang makasarita ni Enzo inton sumangpet. Pangaasim kasaom iti nasayaat. Saan mo akabkabilan di anak ta? Kasano nga agnakam? No kanayon mumot nga isakit? Ipatpatag ko di buridag ta. Iso ano mabalin, diyak kayat akabilam. Sigurado ka apanang ipatag ti aramidam iti anak ta? Agpakpakaasi Ruben. Saan mo kumaakabkabilan ti anak ta? Kasdusam iti inaramid mo akalukwan. Sika timang sibog kadag iti amin amasetas dita paraangan. Total, awan klasiyo ita ta Sabado. Anya nga iti serbi ti katulong. No siyak pailaang ti agsibog. Dayta ti dusam iti inaramid mo. Iso ano saan mo akayat ti agsibog? Saan kanton nga agar aramid iti linuloko? Anya amatan, Papa. Padasam ti san amang tungpal iti bilin ko. Tanakarkaro ti dusam no saan kang agtungpal. Tungpala kon. Mapana ko nagsibog. Makapasuro na talaga ni Papa. Apay nga taasan nakakay-kayat. Hindi to tanong ni Mama. Kay-kayat nakmat. Sapay nagadudag iti sibukak. Makapasuro na talaga. Sumungad ni Lolo. Amu kun ti aramidek. Kampay di saan ko nakita. Isuman kit di ti pusit-sitak iti danom. Aglingadak. Katinton asidagan. Bigla ka pusit-sitan. Aglingadak. Andaytan. Pusit-sita kun. Nabasa ako na. Saan mo ngay paturong kanyak ti danom? Ay, talagang awan sursurom nga ubing. Pati siya kalulom kat paglulukwam. Awan respetom. Ay, saan kayo ang napansin, Lolo? Pasensya kayo na. Anya saan? Amo ka nakita nak. Di ka naglibak.
Ingagaram tinangba sa kanyak. Saan ko naklangarudan? Oh, anya ti mapaspasamak dito eh. Day taman anak mo. Talagang awan sursuro na. Sakit dahin ti binasana. Imbagak matan. Diyak nakita ti isusungan yaw. Ay, agtal na ka. Amo ka nakita na. Ingagaram tinangba sa kanyak. Sana sakti pagbalinam nga ulbod. Talaga nagrigat ka ama disiplinaanan niya. Huh? Ket kasdusam, makabulan asika ti agsibog kadagiti masetas. Anya? Kung nagmatasan ko nga ingagara? Awanan ti adu pay asao. Ala, ituloy mo ti agsibog. Papa, dumanon kayo. Agsukat kayo. Tamangan no agsakit kayo itipan nakabasayo. Ay, Pasinsyaan nyo lakuman ti apo ko yo. Talaga narigat ama disiplinaan. apay akas ta ti ugali ti anak mo, Ruben. Madlaw nga dapilpilyo na. Sino ay ati imalaan day tanga ubeng? Ay, jakman na mo papa. Uray di pagadalan. Puro kalukwan ti amuna. Kanayon apaayaban ti maestrana ti inana. Masapo la madisiplinaan ti anak yaw. Kanunungan ngamin ni Lolita. Isakit na launay. Day tatirigat na ita. Kasaritam ti asawam Namin ano kun akinasarita, papa. Ngamawan ti denggan na. Da kayo man kit di ti makisarita kan kwa na. Tabareng da kayo ti denggan na. Sumangpat to lang ni mama. Ipulong ko ni papa. Apay manan. Imbagak lang arudon adyak nakita ni Lolo sumungat. Saan kit di na mamati kanyak? Imposible mat ngamin asaan mo anak kita. Ha? Amok nga gagaram manan. Agpapada kayo asan ang mamati kanyak. Nila ang mamati kakampik iti daytoy abalay. Juan, gaputais spoiled na ka ni mama. Ipulong kan tumat iti daytang imbagam. Wana, day talang ti paglaingam. Anya manan ti inaramid yung ni Enzo. Apay apag may saan yun no awanak dito'y balay. Nagipulong manen kan ka tinalay nga anak mo? Idinto nga isulang aruden ti nakabasol? Saan na kanu nga inggagara ti pan nakabasana kan ni papa? Ngam ipilit yung nga inggagara na. Anya ti kayat mo asawen? Ni papa ti agululbod? Diyak bukan ka. Apay ngamin nga iso ti imbaon mo nagsibog. Dusa na dayjay. Gapu iti basol na anaaramid na iti pagadalan. Kunak lang aruden analpasan dayjay. Apay adinusam pay laeng. Tapno agnakam. Uray kasasaom iti nasayaat. Ulit-ulitan namat. Dido saam, tapno saan nanton nga ulitan? Basta, saan mo nga ulitan adusaon di anak ko? No di mo kaya't aguraan ka. Ne, apay anak ka umay kayo papa. Ada ka di ibagayo? Awan ni Ruben ita. Sika ti kayat ko akasarita. Anya ka di ti ibagayo? May papan kini Enzo. Madlaw ko nga dapilpilyo ti anak yaw. Masapul ama disiplinaan. Tapno saan yun tao apagproblimaan. Anya ka di man ang timbagbaga kada kayo ti asawak, papa. Nadlaw ko nga dalukloko ti anak yaw. Ket nakunak kini Ruben anasken ama disiplinaan. Agam ko na naman akanayon mo akanunungan. Maditikas ta anak ko. Dumakkel aluko-luko ti anak yaw no saan nyo asigudain. Papa, siyak ti akin anak ka ni Enzo. Iso asyak ti makamo kan kuana. Total, no adda aramidan na asaan anasayaat. Siyak mo't laang ti agproblema. Saan mo't ada kayo? Itata high school kan, agsingsingpot ka kumamot kan Enzo. Lalaingam iji pagadalan. Kaya't ko alapasam ti panagadal mo aging ga iti kolehyo. Kaslama sa duta kung nagadal mama. Ay, saan Naskan nga agagat ka. Masapul makaturpos ka. Tapay pailaan. Baknang tayo mat. Ado tinegosyo ka ni papa. Iso nga rod akasapulam ti makaeskwela. Iti kasta, si kanto ti mangi-manage kadagiti negosyo tayo. Isuriyulatan kanyak mama. Saan mabalin anak ko? Nasken makaturpos ka.
Adabagsak ni Enzo, kinasaritaklat ang ti advisor na no anya ti mabalin nga aramidon tapno makagraduar. Kinayat namot nga agipasa laangan ni Enzo iti projects na tapno makapasa. Talagan sa nga awan interest ti anak mo nga agadal Puro cutting classes, aglangan. Kasano nga maipasnak na ti agadal iti kolehiyo? Siyak ti makaammo, Ruben. Aramidok ti amin para ka ni Enzo. Kasta kadilatan, Lolita. Adda ka akanayon iti lukudan ti anak mo. Tunggal adda ka maling aramiden na. Siyak ti inana. Iso asaan nak ang mababalaw. Ay ayatan ka unay, Amanda. Nulagid di sung batanak. Ipaay ko amin kin ka. Baknang kami. Awanan ti sa pulang kanyak. Jakpay kaya ti makiayan-ayat, Enzo. Agadalakpay nga umuna. Imbagkan ka tabak nang kayo ako nam. Iso asaan mo nakasapulan ti agadal. Uray si ka. Saanan nanaskan nga agadal ka? No siyak matlaang ti pakiasawaam. Sungbatan nakid din, katagasawa ta. Uray saan tanton nga agtuloy nga agadal. Ibagak man langan kan ka ti agpayso. Saan ka akayat? Jak kayat ti ugalim. Anya? Anya ti saan mo akayat nga ugalik? Nalastog ka. Nagpresko ka. Awan patagkan ka ti adal. Awan masakbayan ti kasta a tao. Ibagaman kanyak. Ni ka di Marco analaing iti pagadalan tayo ti kayat mo. Amukat nga agar-aram kan kadayjay. Wan, iso ti kayat ko. At least ni Marco, saan analastog akaskan ka? Nalaing pa iti pagadalan. Oray baknang da, saan na nga ilaslastog kanyak ti kinabaknang da? Ada respeto na kanyak. Marco, agsarita taman. Anya ka diti bagam? Adaywam ni Amanda. Kukwak lang ni Amanda. Katjak ipalubos nga adda makagaw kanyak. Anya? Apay, sinong batan nakakadin? Kuna namat kanyak, asaan nakakayat? Apay kit din abilinan nak nga adaywak ti babae nga ayatak? Balaagan ka. Adaywam ni Amanda. No saan mo akayat nga addadakas ang mapasamakan ka? Taasino ka kumamang bilin kanyak? No adda ka balan ti pamilyam, addamot kanyak. Saan ak amabutan kan ka? Kastagayam, ha? Urayan ti panagsublik. Ti awanan bain na Marco? Syakit din ti karkaritan na. Tangay na lastog. Urayan na ti panagsublik. Agawidak, kat inakalaan ti paltog ni Papa. Paltugak lang ang dayjay nga ayop. Tapno awanan kaagaw ko ni Amanda. Saan ang mabalin? Asaan asyak ti pagtinagan ni Amanda? Dayta, nabirukak matlangan ti paltog ni Papa. Rumuara kon iti silda. Ang mga numaabutan nak ni Papa ditoy. Anya ter aramidam dito'y seledmi kini mamam. Ha? Awan Papa. Sige, rumuara kon. Saan ka ba rumar? Ha? Anya dayta ilamlamang mo. Awan Papa. Kita kunak. Inalam ti paltog ko. Anya ti pangusaram iti dayta. Ako. Isublim dayta kanyak. Saan yung agawan kanyak dayto palto Papa? Saan ang mabalin ko nakmet? Isublim kanyak. Saan Papa? Papa! Papa! Enzo! Anya di naramid mo ka ni Papa! Jak yung gagara, Mama. Inagaw na nga baltog kanya. Kat jak yung gagara na kalbit. Oh my God! Itaray tayo di hospital ni Papa! Makitam ita ti resulta. Ti panangis spoiled mo iti anak mo, Lolita. Apaya na pasamak ti kastoy, Papa. Apaya na pukaw ko ti asawak. Kan nakakulong ita ti anak ko. Kinasarita ka, Iden. Asabali ti ugali ti anak mo. Ngam kinunamasik at ti makaam mo. Anya kay ita. Siyak lang human ti mabalot, Papa. Bayam nga agnakam ti anak mo.
Si kamot lang tigapo. No apay anak balin a barumbado di anak mo. Kaputasan mo a dinisiplina. Pakawanan na, Ruben. Diyak ipagaro pa kastoy ti mapasapan. Agbababawi ako. No apoy adyak dinisiplinaan ti anak na. Siyakmat lang tinang iturong iti kastya. Yan nagpanagat na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak, iturong idan itinalintag adalan para itinasayaat a masakbayan da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.